İsənmisiz, hayırlı günler. Biz bugün sizinle bütün Dünya Tatar Kongresi binasında bizning bütün Dünya Tatar Kongresi'nin 30 yıllığına bağışlangan şu şorağa jıyıldık. Çünkü bizning bütün Dünya Tatar Kongresi qarşında işlep kelişi, onların qo'lida işlep kelişi Oqqolpoq uyushmasına da bu yıl 30 yıl to'ladi. Hem 2012 yılga kadar pek aktif işleyenler, bugünkü günde özlerinin hizmetlerini kiritip yaşayışı hanımlar birge jıyıldı. Şuna aptırashtan bulmasın, hamanda soruyuz, kimler var, enilep o kimede, mine şu yılga kadar aktif işleyen kadın kızların bugün jıyıldı. Hem indi bir zor rahmet. Efendiler de var. Efendiler de var, sizde yok. Hem indi efendiler de İndus Razakevich o vakitte indi bütün Dünya Tatar Kongresi'nin bizim yetekçisi bulgan hem onun kararı bilen Oqqolpoq uyushkan. Bugün de bizde ol isen. Hem indi bizning Moradoviyimizni her birimiz bilen. Ol indi en yakın kengeşçileri Oqqolpoqlarning hem bütün dokumental işini olib boruvchi bizning Moradoviy. Mana şuna göre iki efendi bizning birine chaqiruldi. Men indi en birinchi başlap jiberu için bizning indi bugün o'zimizning Seyda Abustayevimiz umunda onun uy fikirleri bilen başlap jibersek bir yaxshi bo'ladi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nası sığınamın min Allah-u Teala'dan mine şeytanın yavuzluğu timeseydi min bu işini Allah-u Teala'nın ismi bile başlayayım. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bütün maqtavlılık barı tek bir Allah-u Teala'ya has. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli konaklarımız, sağ selamet gidip jittiniz mi? Tinchlikda, boylikda şuşlayıp işraşuvimizga Allah-u Teala'ya cheksiz rahmetimiz. Bizning şuşlayı itip tinchlikda yaşavimizga, rizqlarımızın demli itip oshab, demli yiqlarimizni yiqlauga sizning barig'izning da halal xizmatigiz birga kirdi. Menim şuşlay kishilar bilan aralaşırga, va'zlar silerge, kişi bilen Iraklarga ketip Tatarstanımızın danını da ezmi köpmi kötere alırga dep iretişi okutuşların biri de. En birinci men Roza Tufikolova'ga aytır edim. Ol menin birinci okutuşum buldu turmuşkan işi bitip ayak basırga. Şulay yok onun yanında devlet kişisi Daniye devlet şinaydı. Men alarının her hareketin, nerse silegenlerin, nişik silegenlerin hem nişik kişi bilen işlerge kerekligin anlap saat 2'ye kadar alarının işin dubleruit eteydim. Bükürünün kabirgine zete degen kibik men alar kibik buldura almasam da etiyimiz bizni şulay iretti. Balalar, Mulla Abustay'ın vazifası beli şaşavgına tügül, tuğan ilge, tuğan tufrakka, ana tiline, g'urf adetke, fenge, dinge işlev dedi. Mümkünçiliğiniz bulsa barısında da işlegiz. Eğer de şularının birsini yoğaltsak da yumgak, sürele, sütile dedi. Şuna göre barısında da kim şakırsa da men bir vakitte da atkaz vermedim. Allah'ın rahmeti bulsun şuşlay kiliğizge. İllerimiz tinch bulsaydı, suguşlar bulmasaydı, pensiyalarımızın bereketi bulsaydı, işlegen kişilerin hizmeti halal bulsaydı, gayle tinchlığı, sağlık, selametlik, ilimizde şuşlay tinchlık bulup, her vakitte burunlu babalarımız gibi örnek bulup, edep, tertip, ahlak, hürmet kaidelerinde kullanıp, yaşarga nasip bulsun. Her birimiz bilinçli, Oqqolpoqning himni, Oqqolpoqning otap yazılgan şiirler büyük olur. En birinçisin onun bizning yazgan, o'zimizning pek yaratgan yozuvchimiz, shoirimiz Lena Shoirjon. Bugungi kunda mana onun ruhi shod bo'lsin. Onun singlisi Luar xonim bizning bilan.
Şul şiirlerini ul apası isiminden bizge topşırlar. Akkalfak 1992 yıl Akkalfak bütün Tatar Hatın Kızlar Asosiyasyasına birleşmesine bağışlayıp. Başlısıydı yanından, ak bilevden, günahsız şaktan, apak sütten, apak koyunlardan, ak nefekşel bilen, ak kalfakta, inci kalfak, gümüş bilezik, kalın tulun nişke bilnezik, tahir tenke, şikken kul yavlık. Saklap kalayım desem bu baylıkını, saklar anı barı bu yavlık. Doğru keldi bizning yaşlık tamı, ak kalfakның karalgan şağına, nezakatli tutaş hanımlarının yoğalışıp durulgan şağına. Kara kırım katış, tuzan singeş, ak kalfaklar şiter akşellerge, övülgeş günler sukurtunge, utlar singeş, zatlı şembellerde, jitken kızlar, güzel, gücemallar, şıra yağıp, bak jit irlegen, ak kalfaktan sıra uzun süler. Kırlar ana diş cebirlegen. Ey ah ak kalfak, sihri nurun ah hak, evim dağalarım kalkan tutup, ant ederli izgi haberlerge, ant etken kök babam el tutup. Yuqağılıyım izgi kitaplarga, büyük isimlerge, talantlarga, kübregime kısıp ant ederlik izgi miras. Ak kalfağım barda, min ant eder bugün sizning alda, hamdiyeler, lele singillerinin ak kalfağı bilen bizge kalgan, iştep dursun apa singillerim, aniyimning sütü tüsü itip, ak bilevler tüsü itip ana, ak abiyim tüsü itip ana, saklap kına min giyermin tağın, yazılıp kalsın bu söz ak kağızga, şigilip kalsın bu söz ak atlaska, ak kalfağım bilen ant itemin, ak kalfağını büten çoğaltmaska, ak kalfağını büten karatmaska. Milli pakılık, akıllık bilgisi ol. Çocuklarım kim sanalgan, ak kalfağım, saflık ülgüsü ol. Her bir kızga miras, her anadan. Başlısıydır yamadan, abbak sütten, en günahsız şaptan, uyan kıpken kırsiz ak gülmekten, ak ifekler bilen, ak kalfaktan, başlısıydır yamadan. Ak kalfak birleşmesine anın Жылы керек мұңға да деген китабын бөле китем. Мұнда ак калфак шигыре тулысы белән дә бар. Кадрия ханым, алыгыз. Аннан соң минем Роза ханым Тушитуловага да шул китапны бүләк итәсең килә. Субханаллах.
Барыгызга рәхмәт беренче шушы шигырьнең укытканыгыз өчен. Хәзер сүзне менә мин Бөтен дөнья татар конгрессы дип әйтте бит, без шушы бинада утырабыз. Һәм бик зур рәхмәт әйтеп алдан ук Васил Габдулгаяз улына менә безгә шушындый мөмкинлек тудырганнары өчен, безгә бернинди киртәләр куймаганнар өчен бик зур рәхмәт. Менә без бүген җыелдык сезнең белән, көне буе без бергәлектә булабыз. Бик зур рәхмәтләр белән сүзне Васил Габдулгаяз сезгә бирәбез. Хәерле көн, хөрмәтле ханымнар. Бу очрашуга бик шатбыз. Капканда үзебезнең конгресс бинасына килеп, шушылай очрашу. Татар халкы һәр вакытта да әйтә, ул бер очрашу үзе бер гомер дип. Шуңа күрә менә 30 ел нигезендә официаль эшләгән вакытта яшьлектә үткән республикада, Рәсәйдә зур булып аякка басып бүген алга бара. Шуңа күрә билет дигәндә без һәр вакытта да үз күңелдән чыгарып, аңа хезмәт иттек һәм бүген көндә дә хезмәт итүне дәвам итәбез. Менә халыктан да Бөтен дөнья татар конгрессының 30 еллыгын әзерләгән вакытта хәзер инде Калпакның 30 еллыгы да бергә бара. Шуңа күрә күп кенә чаралар бергә бәйләнгән. Һәм без әйтәбез инде иң беренче менә шушы 30 еллыклар әзерләнү кысаларында үзебезнең ветераннарга зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Иң беренчеләр булып башлап җибәреп, байракны күтәреп, бүгенгә хәтле бергә бару, ул хактан да исән-имин булып, ул зур бәхет. Менә инде шигырьне укыган вакытта ул бер караганда моңсу да беткән кебек, их, туарга иде яңадан дип. Икенче караганда тормышның бит инде ул мәгънәсе шулай, буыннан буынга күчеп бару. Шуңа күрә күп кенә чараларны шулай үткәрәбез. Әгәр дә син башта яшь кыз яки егет булып туып, тәрбия алып, иң беренче тәрбияне алабыз инде ханымнар ягыннан, ул безнең әниләр, әбиләр, күрше апалар. Үз вакыты җиткәч, үз мәхәббәтеңне табып, татар гаиләсе оештырып, әгәр дә беренче балаң туа икән, ул үзең өчен дә яңа туган кебек. Аңа тәрбия биреп, аякка бастырып, шушы балаң мәхәббәтен табып, тагын гаилә ясаса, аларның балалары туса, син әкрен-генә әби-бабайга әйләнәсең. Тагын дөньяга бер тапкыр туган кебек, бөтен булган мәхәббәтеңне аңа җиткерәсең. Син картаймыйсың, син тузмыйсың. Син менә шушы балалар, оныкчыклар белән һаман да алга барып, бөтен булган мәхәббәтеңне аларга күчереп барасың. Шуңадыр инде ул, без үзебез дә әби-бабайлар буларак, шуңа күрә оныкчыклар да балаларга караганда тәмлерәк кебек күренә. Менә субханалла бик шат, безнең әни исән. Менә бу арада тагын кайтып очрашырга исәп бар. Бөтен 4 буын бергә утыра. Әни, балалары, оныклары, оныкчыклары. Ул менә пирамида аска төшкән саен аларның саннары бермә-бер күбрәк. Менә шушы да бит инде бәхет. Әгәр дә үз гаиләң, үз буын буенча менә үз тормышың үткәреп, шуның хәтле бәхетне күрү. Икенче караганда, менә без әйтәбез инде беренче көннәрдән дип, мин бик шатман, менә инде Индустрия Закшының монда булу, ул безнең беренче җитәкче. Шуңа күрә, әгәр дә рөхсәт итсәгез, мин инде бүгенге җитәкче буларак, ул беренче оештырып җибәрүче җитәкче булса, ул программада булгандыр инде. Кадәр Рәисовның бәләкәне теге программасын бузып алам инде. Шуңа күрә, инде сорайсыз. Әгәр дә хәзер мин сезгә сүзгә биреп, аннары дәвам итсәм, минемчә ул бик тарихи яктан да, олылык ягыннан да, татарлык ягыннан да бик дөрес булыр иде. 30 ел элек ничек нур чәчеп яшәгән булсагыз, бүген дә шулай. Бүген дә шулай яшәсез. Һаман да шул. Буның өчен мин әйтәсем килә. Безнең кичәбез бар иде. Безнең бүгенгесе бар, һәм киләчәге. Аны кем һәм ничек тәэмин итә? Сез. Әгәр дә сез булмаган булсагыз, безнең конгрессыбызда бу уңышларга ирешә алмаган булыр иде. Әгәр дә без милләтебезне бер бүтән рәвештә бастыра алганбыз икән аякка, анда сезнең өлешегез иң зур өлеш. Рәхмәт сезгә, барыгызга. Мин ни өчен шушы сүзләрне әйтәм? Чөнки кичәгесе ул үткән.
Bugünkisi devam eder. Kileşek neydi bu? Kileşek. Kileşek de sizden tıra, hatın kızlardan tıra. Eğer de bizning devamımız, balalarımız, anıklarımız Tatar olup ülgüreler iken, sosyal işte yaşaylar iken, hem bizlerinin de balalarına, anıklarına, bizning sosyal varislarımızı tapşırarlar iken, o vakitte bizim milletimiz mengelik olar. Gaile, gaile. Bir ağır mesele. Çünkü bugünkü gaileler bir kıvırımlarda mı sileşip de oturduk. Telebis yok kaşık bara. Ne kızganış. O turda bir söz alıp barabız bugünkü günde. Şartlı işlerde alıp barıla. Lakin bu en ağır problemlerinin birisi. Lakin tırmışka aşılatırgan problemi. Ben bana ne için aytam? Bana koy görevler Tatarca bilmeydi. Unutkan. Lakin o dil onun kanında, adam balasının kanında, hem o mene şu keskin momentlarda aşıla ür yanadan. Benim etkenim de var. Şoluk'un Они сражались за Родину деген kitabında Serpilin деген general bir koşanda Tatarca söyleşmegen, Tatar iken de bilmegendir belki. Lakin güler aldığından, yaralangandan sonra Tatarca başlıyor. Ne için? Çünkü kanda kuzgala mene bu Tatarlığı, Tatar ikenligi. Şunun için ben şunu aytam, mene sizning hatın kızlarının borışı mene şusu kanını uyatı. Şusu kanını uyatı. Kanı hareketke getirir. Jengiliş değil, ağır, büyük ağır iş. Hem şunun için elbette en birinci işiniz sizin bu yaş buğun analar bilen iş alıp varır. Analar bilen. Ana tili. Hem bizim Jermanlarımız alar şulay yok. Balanın kanına singen. Alar ikisi birge. Til hem mın, alar ikisi egizekler. Bişikte balasın külegen vakitte Tatar mıngı bilen söz alıp bara ana bala bilen sileşe, onun tilin aşağı, sosu jer bilen aşağı, sosu mın bilen aşağı. İyi. Lakin bir iyi deyip aytam, mene çünkü bugünkü günni bizge mene sosu işini iri yanadan başkararak gerek. Eğer de siz mene sosu kongresini uyuşturgan vakittagi zatlı şahıslarımız, altın kızlarımız iken siz bu işini elbette işlerge değilsiz. Mene şu yaş ata-analar bilen işlev, o bizim en izgi vuruşlarımızın birisi. Niçin? Çünkü eğer de biz bizning balalarımızga, anıklarımızga, Allah bizlerinin balalarına hem anıklarına şu tilimizni, şu mınlarımızını şın mağnesinde orunlaştırıp yaşadılar iken, Allah öz vuruşlarını ötegen болып çıkarlar. Bek zor rahmet. Haktan da millet degende, milletin keleceği her vakta da hanımlar kolunda buldu. Şuna göre işler subhanallah bir gayret bara. Alkalpak uyuşması 30 yıl negizinde sizge zor rahmetli bulup, bugün günde de Resey küleminde bütün ülkelerde rahatlanıp işleyler. Kongres vakilleri yağından, bizning avtonomiya uzak yetakçileri yağından, hükümet yağından, şehir başlıkları yağından bizning hanımlarga, bizning yeshmalarga her vaqtda da zor mümkünlikler tudurlar. Hem halktan da biz indi mine türlü çaralar aşa, şaqırıp, barıp, şıraşıp, qarıyız. Ko'pgina yetakchilarimizni, ko'pgina aktivistlarimizni Rossiya ko'lamida, dunyo ko'lamida o'rnak etib ko'rsatamiz. O'zlarining ishlarigina negizida tugul, oila tarbiyalari. Chunki bitindi ol, agarda sen xalqdan da Tatar jonli xonim bo'lib, oila qurasang ekan, o'z ishkana tuguladi, har bir oila o'z yog'idan o'rnakda bo'larga tiyir. Mana andi subhanallah ülkelerde andi o'rnakli oilalar minglab. Ali mine uzgana atnada o'tkazdik Tatar ovullari ishmakari forumi. Anda bizning prezidentimiz Rustam Nurgaliyev bo'ldi, chaqirilgan qonaqlar bo'ldi. Biz birinchidan Tuman ülkesinden Pishma ovulidan olib keldik o'zimizning Tatar ansambli. Opalar, obilar, alar endi yoshli, shunday motor etib milliy kiyimlar kiyib, bütün shu forumga kelgan 41 ülkeden 530 kishini qarshi olib, o'zlarining jırlarin, biyularin Tatar tilinde ko'rsatdilar. Shoq qotib, zo'r alqishlar bilan ularga rahmat aytdi.
Икенче караганда чыгыш ясаганда без анда күрсәттек бер гаиләне, алар Польшадан монда Татарстанга күчеп килгәннәр. Яшь егет, аның акценты да бар европейский бөтен нәрсә. И шуннан президент сорый, нигә кайттың монда ди. Ул сәхнәгә чыгарды, ике кызын. Менә ди, безнең балалар татар турында уйлый башладылар ди. Без дә урап телне шушы кызларыбызга милли тәрбия белеп, татар телен бирер өчен монда күчеп кайттык дип, бүген Казан торалар, Камскостьда җир алганнар, шунда җиләк үстерәбез, бөтен нәрсә. И аннары әйтә, менә олуг кызымның ди бүген ди шундый зур теләге ди, адымнар мәктәбенә керергә, шуңа күрә ди хәзер ди репетиторлар алып, үзебез ди татарча сөйләшеп телгә кайтабыз ди. Менә бит инде арный үрнәкләр була, алар берәү генә түгел. Алар күп, кактан да без дөрес әйтәбез, Индусай дөрес әйтә, әгәр дә үз вакытында шулай эшләнгән икән, бүген дә ул күбрәк эшләргә тиеш. Һәр вакытта да үзенең үзенчәлеге бар. Менә шу үзенчәлекләргә таянып, алга барырга кирәк. Менә бер караганда без әйтәбез бит инде, менә сүзне әйттек тә, аннары уйлый башладык. Менә бүген ул кадәр яшь балаларга түгел, аларның әниләренә, әтиләренә милләт ягыннан тел бирергә кирәк. Аларның күбесенә 25 яшь. Үз вакытында без аны беләбез инде, алар телгә дә керә алмадылар, кесәләрдән нык булмады. Бүген балалар табып, балаларына өйрәтеп булмый, балаларын да үзләрен дә өйрәтергә кирәк милләтлеккә. Алар безнең аныклар һәм безнең балалар. Чөнки менә 90-нчы елның башларында безнең мөнәсәбәтләр тормыш икенче иде. Шуңа күрә шул ук вакытта шундый күп тәрбия биргән балалар да бар. Авылда үз эшен эшләргә тиеш. Ханымнар да үз эшләр эшләргә тиешләр. Конгресста һәм шуңа күрә әйтәбез инде. Теге без әйтәбез, һәрбер татар кешесенә, татар гаиләсенә йөрәгенә ук булып бүген казалырга кирәк. Татарлык турында, тел турында, үзебезнең динебез турында менә башлап җибәргәндә дә карагыз ничек матур итеп башлап җибәрдек. Шул вакытта быел безнең 1100 еллыкны каршыларга әзерләнәбез. Ныклар, зур форумнар булачак, рәхмәтләр булачак, барулар булачак, төрле фестивальләр, очрашулар, китаплар. Әле менә кичәгенә без үзебезнең милли китапханәдә безнең мөфти шейх Равил Гайнетдин ягыннан язылган Темников турында Мордовияга барып, зур китапны язып, монда презентация ясадык. Татар халкы турында. Аңа хәтле булган Касыйм турында, Сөембикә турында, андый галимнәребез дә бар, җитәкчеләребез дә бар, төрле яктан җырлар язу, шигырьләр язу, китаплар язу, бөтен нәрсә. Ләкин монда бер генә әйбер бар. Әле бер генә көнне Аркаил әфәнденең 60 яшын үткәрдек. Шул вакытта да сөйләшеп утырдык. Әгәр дә без бүген үзебезнең телебезне хактан да саклап калып, аны алга алып бармасак, тиз үтеп китер 25 елда, 50 елда. Әгәр дә безнең телле шагыйрьләр булмаса, без шигырьләрне үзебезнең милләт телендә яза алмаса, моң дибез, әгәр дә үзебезнең татар телле композиторлар булмаса, шушы шигырьләргә ничек итеп алар көй язарлар? Әгәр дә безнең телебез булмаса, нинди җырчы чыгып аны җырлар? Менә ул вакытта хактан да бүгенге өстәп килгән менә бу бөтен авырлыклар шоп итеп китерә дә бәрә инде. Шуңа күрә, ләкин без һәр вакытта да татар буларак өметле халык булдык, бәхетле халык булдык, бердәм халык булдык. Үзебезнең милләтебез дә, үзебезнең дә динебез дә аны саклап калырга мөмкинлек бирде. Менә буыннар дигәндә һәрбер буын үзенә шундый зур җавапны алды. Менә җаваплык дигәндә иң мөһиме менә безнең сез апалар, безнең буыннар, бездән хәтлеләр менә шушы җаваплыкны аңлап үз интереслары белән түгел, инде милләт турында кайгыртып барып җитә алабыз икән. Ул вакытта менә бу безнең укып әйткән сүзләр юкка чыгара, шәлпәрәмә киләләр. Чөнки без беләбез, һәрбер кешедә рух та бар, теләк тә бар, остазлар да бар, сораучы да бар. Шуңа күрә менә без бик зур рәхмәтле Кадер Рәисовны кереп, үзебезнең планнар нигезендә шушындый очрашуларны үткәрик дигәчтен, мин һәр вакытта да әйттем, ике куллап без риза булабыз. Чөнки шундый затлы ханымнар, әгәр дә инде үзебез иң беренче әйтәбез бит инде, без өлкән кешеләргә татарлык нигезендә
her vaqtta da zor rəhmətdir. Əgər də bunda çağırıb, zor rəhmətlərimizni bildirib, özümüz qarşında, özümüzün kilgən artdan buğunlarga күрсәтеп, alğa barmasa, ol нәрсә дейсең инде? Senin de vaxtın җитә. Allah nasip kına etsin. Şuna göre bu işraşı ol zor vakıga, zor şartlar, zor rahmetli. Şuna göre indi büyük zor rahmet. Muhterem, büyük de muhterem Vasilet Hanım. Bugün mene şuşunday vakıya, zor vakıya aldığından birinçilerden bu Akkalpak Uyuşması'nın veteranların direktörüge turup bileyim. Ama biz birimizde Akkalpak'tan gittik sizmeyiz. Hem sizlere de filemiyoruz çünkü oyunda bizim kanda. Bugün mene ayrım Akkalpak'tan başlayıp jiberimiz için ayım rahmet eylesin ki. Endi sizning xotin-qiz millatni saqlovda xotin-qizning rolini siz bek teran etib qo'yildingiz bugun. Anisi için de ayrim rahmet. Biz o'zimizning davomini xo'playmiz. Qadriya xonim nihoyat o'zining naqlı bir karakter anlarda neden nihayet kolfak kiyip yürüne yine Redif Gataş sözlerin Sarap Asadık müzikasını yazıp kaldırdı. Hatırlıyorsunuz mu? Ey şembikler enci ey akkalfa ey men nerse Mıskal akkalfağı. Ey bu şulay yok anlatılmaz yer. Bu şulay yok bizim bağırlarga öte turgan. Bu şulay yok iste kala turgan. Şuna göre mene bugünkü biraz uzaklara gitse de men bu meni uzarga teyişidim. Bir ögüs için rahmet. Kadriyani gelecekte de şulay uruş etkende поддерживать. Biz onu bizning layıklı devamımız edip sanıyoruz. Hem ona kichkina bir istelik bulagi qoldırasımız keladi. İltibarınız için rahmet. Ben sizin varınızı da bir yaratan. Kichkina kirish bizning bu Akkalpak bir nindi üstten qo'shilgan ukazlar bilan da kimningdir qo'shuvi bo'yicha da borliqqa kelmadi. U turmushning o'zidan o'zi turmushidan shu qadar yetishgan bo'lgan. Mana shu onun bir shartlari tuğga ol buna onun kişisi tabıldı Roza Rahmetullah'na ulanı naq vaqtında, naq kerak o'rinda ona kuch berib jiberdi. Hem mana shu ravishda yomg'irdan so'ng o'sgan gumbalar simon butun dunyo sharida Akkalpak to'ldi. Hem ko'rasiz ol hozirda bo'lib turadi. Ali u onun ali yashav vaqti bitmagan. Ular hamon şeyle hem shunga ko'ra mana bu ne Roza Rahmetullah'nın bir zor oldan ko'ra biliyor salatının jimişi. Hem ikincisi hozirgi hal. Mana hozirgi hal naq biz şu Akkalpakni uyushtirganda yurgan ruhlanib yurgan hal hozirda qabullanadi. Mana men bunda bizning yetakchimiz tura Vasilet Efendi bizde ikigina kishi bütün dünyani aylanib yurish har kun. Televizyon açarsın bizning prezidentimiz eliminde Tatar ul Tataristan'ı dünyaya ko'rsatarga, Tataristan'dan Rossiyani dünyaya ko'rsatarga nitib yuriyor.
Hem ikincisi buna Vasile Efendi. Onlar ikisi de her gününe faydalıdırlar. Onlar ilerinde yoklar mı iken, yok mu iken ben bilmeyeyim de onların halacakları bu meseleye çıkarıyor. Lakin buna şu iki kişi onlar buna her vakit samanlıkta, her vakit yolda, her vakit kimler bilen uçraşarlar. Hem bizim Tataristan'ımızda hem bizim Tatar halkının dünyaya koşatılmışa bir gerekli iş başkararlar. Hem ikincisi buna Kadriye Reis'ine o benim yaktaşım idi, biz aktanışlar. Hem anın buna şu uyuşma kiloyu, şu uyuşmanın isteklevi, buna şu Roza Rahmetullah'ın devamı. O şunda yok. İşturu selatine yakışı, şunda yok. Tege ruhlanıp işlevşi, tege iş işinine değil, bulsun için, halka faydası olsun için işlevşi bizim istekşimiz olur. Benim bana büyük sıklanan, hem gururlanıp oturam. Şimdi bunda ircigitler degenden ben hatırlayayım, Akkalpak'ını ilişkandan sonra Tatar Kongresi buna Indus Efendi onu üst kuşağına aldı. Bizim redaksiyaya gelip, ondan neler sızıp, hem onun Kongres'e kirişi, o büyük zor hem büyük dürüst adım olan. Eğer o üzerine ayrım yaşasa, hiç şüphesiz Erdoğan'ın neler kıyınlıklar gelip çıkanlar idi. Lakin buna Kongres'e kirip, onun kuşağında, onun qaramağında bulup, onun ömrünün dağında uzun aytdı. Buna şuna göre ben bugünkü yetakçilerge әлі аларның эшләре алда күп, һәм һеч шиксез әлі безнең Аккалпакта, Татар Конгрессыда безнең татарны татар итүче, аның сүз белән түгел, гамәл белән тормышка ашыручы әле фақат Конгресс һәм Аккалпак. Инде икенче мәсьәлә, менә Роза Рахматуллина ул бик талантлы кеше. Ул бит publisist, big yaxşı jurnalist, yetiştirmişi, hem big usta yazışı. O bizim Tataristan Yazıcılar Birliği'nin ağzası. Buna bugün bir kitabımı buraya yazdım. Bu kitap Tokay'ın yakınları doğrunda ol, bilmem bir daha ustaydım atalı ol. Elhan Tokay günleri. Buna ben anda yazdım. Bu yazganını ben okup konuşacağım. Hem bunda oturan hanımlar hiç şüphesiz benim bilen kişiler diye bugün. Hürmetli Roza Hanım, siz isen vakitte özünüzge heykel koygan bir şirek ehli zatlarının birisi. Siz nege salgan Akkalpak uyuşması, halk ihtiyacı bilen bütün yer şarında tanılı aldı. Ul tağdan tegarep, kış kuvat yığan kar katmarı kebek elhamanda üst tiresine milletperver, asıl Tatar katıntıların toplayı, dostlaştıra, birleştire. Sizin aldan köre kuvvetine külneşirge sıklanırağına mümkün. Halk, ulu talant iyesi her ülkede de ulu talant olup kalar. Cemaat şirklisi, deputat, yetekçi, jurnalist, publiksist, yazışı, eni, deveni, ir-cemaatı varsa da örnek bulunur yerinde. Mine sizin bilen birge işlev vakti doğru geldi. Benim için bu zor gururluk. Bu kitabım Tokay'ımızın dünyaya getirgen millet anası Bibi Memdu'da Avustay'a bağışlanan kitabım eşkirsiz ihtiramın bilgisi. Siz özünüz de şın manasında millet anası. Xuday senlikten ayırmasın. Yakınlarınızın көңілін шатландырып, әлі ұзақ yaşarga yazsın. Әлі мен оның yanına барам, тоқта Роза Рахматуллин артым, өлім білем. Sizin bir kadar şonday şey var edi, gada anlamayın gözümüne var. Lakin ben her birisine ne olsa birisine cevap vereyim. Aftan her şey üzerinde bir kadar uzun yaşadıktan. Yolda sirini şaşak baş, sirini özlesin giden,
Yazıda seyir şeşekler, seyir zarsın bile, seyir şeşekler, seyir şeşekler,